Niti Ayog governing body chu in New Delhi Prime Minister Narendra Modi hovin an thukhom sarkar lai puin noi ram chung mason na tur sang duang tu Niti Ayog ro rel na sang ber governing body thutkhom voisom na ahian Prime Minister Narendra Modi chuan ramchung mi puite du ber chu India mason na ania state tin ma an son chuan India in ma son ani ti asoi Prime Minister chuan kumsang ni somli pasaria India churam mason developed country di turin Viksit Rajya for Viksit Bharat at 2047 mangin theitop chwa ania he malak na hnuaiah hian chaktak malak angaya sarkar lai puile state sarkar ten tho dun na thazok an nei theidan turte entrepreneurship program manga thalai te ta na ezon na tluan tling le chen fak buat sai sak me kani thu asoi Prime Minister chuan India khopui te po in ma an son chakhle a mun ma ten changkan na an lo dol zo theinan chanlak angaya mason na tluan tling nei tur chuan chen fak le remsha taka na tho atul ti asoi mason na kong an zo meka state sarkar te chu one state one global destination kalpuya an state chunga theu khovel huwa pakhwal jin hip theitur mun pakhatal buat saya cheibol turin Prime Minister chuan atsa mun pakhat lo tak chuan a chevel mun dang te po ati mason chop zel theidon ti asoi Niti Ayog governing body hian state in chief minister le UT lieutenant governor te ba ka union minister Chanchin tak an telani BJP in Congress shwai tu Rahul Gandhi chu Operation Sindur chungchanga India sipai te ti hnual tuma le rammi puite in kar hem thak tuma apu BJP thupuang tu Gaurav Bhatia an nizana New Delhi BJP pisapuya tu Thar thedar tu te akom na a Congress shwai tu Rahul Gandhi chu Operation Sindur chungchanga chongkam chuangtlai tak manga India sipai te ti hnual theizo nga chongkam chele rammi puite in kar hem thak tuma apu a Rahul Gandhi chu Ebdu Party shwai tu nge ania Pakistan nam pasal tha ani ti azotani Gaurav Bhatia chuan Rahul Gandhi an Operation Sindura India in Indo thlo theina engzat nge a hlo ti azotte ramdang in India thlop lo anga asoite India le Pakistan in kara US President Donald Trump in rol tura som ni anga mi puima asoile India foreign policy tluchia anga pu chu thalawati thu asoya Rahul Gandhi chuan atongkam mai ba ka achet zia mangin India dona alantira sipaite fuina lam ain antha ati thwan opani atia Pakistanian in thurwala India bedan tur ngai tu Rahul Gandhi chu apua zona anei chuan all party meeting a zot mai turin thuron ape ani BJP thupang tu chuan Prime Minister Narendra Modi kai shwain rol rala chet na le mi fir fiak te dole turin India chu akal zel dona politics a in beina chuan India sipaite ati hnual phalo ti asoi West Bengal Chief Minister Mamta Banerjee in sarkar lai pui chu rol rala chet na ado ziali ado le dan puangzar turaram sang palai athon chwa chungchanga Parliament Special Session ko turin angen West Bengal Chief Minister hian nizana a official social media account kaltlanga thuchwa siamin sarkar lai puin rol rala chet na ado ziali ado let na te puangzar tura political party sang tho ho na a ramsang shanga palai atir chuak chu lom omati thule ramven himna chungchanga sarkar lai pui malak na sang chu akai shwai All India Trinamool Congress chuan athlop thu asoya heti rwal hian palai te lo le thuna Parliament Special Session ko ni se adu thu soin ramchung le pon boruak chungchanga malak na te chu midang ain ramchung mi puinol puin an shat masak atula an chanvo aniti asoi Special Session ko chungchanga hian Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju chuan tun thlani som pasari khan ko ani don le don lo chungchanga thu Thar thedar tu te zo na changin tun din huna chuan India din hun puangzar turin rampona palai tir chwa hi atul macha a zo fel phot ni se ti alo soito ani BSF in tunaya India le Bangladesh in kara in hir ngau na thleng me ka intelligence atanga thu andon bo zuin ramrishu la ven himna anti cha don report chen khata tarlan ani danin BSF chuan intelligence atangin chen omram Bangladesh atanga rol rala chet na thleng thut theila ka inral ring turle khomwal wansang le tuipuya ven himna ti cha turin thu andonga hemi chungchanga hian tun khatir lam khan thunei tu te po anloin mukhom to a Central le State sipai te chu ven himna ti cha tura thu pek an ni to ni a soyani Intelligence te chuan tu hnaya tangkhan Bangladesh a hian Jamaat ul Mujahideen fir fiak pol an chale tan ni in an soya West Bengal Police po in tun khatir lam khan he fir fiak pol mi pathum hi an lo man to ani BSF chuan India le Bangladesh Inrinni abikin West Bengal a hian sipai duty dante thak dang lamin patrolling po ngor zokin an kalpui mek ni a soyani
India External Affairs Minister Dr. S. Jaishankaran India enroll rala chet na apom zam to don lova nuclear mga vauzam theipo anilauti asoi Europe ram pathum Netherlands Denmark le Germany tlo azin External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hian nimin khan Germany athenga Berlin khopuya tu thara thedar tu te akom na India enroll rala chet na achan let na mi fir fiak te nuai chimitur operation sindur akalpui chungchang asoi fia India enroll rala chet na dole turin zangai na alantir to don loti soin India chu nuclear manga vauzam thei ani to lova India le Pakistan inkar churam dang innam noina tel lavin Pakistan nen an soi fel thei ti asoi Berlin athen nuyan Dr. S. Jaishankar chuan a official social media account a Germany Chancellor Friedrich Merz nen anin mu thei chulom omati thule Prime Minister Narendra Modi minga chibai abuk thu asoya India le Germany in thodun na chazok an nei theinan tluang takaram pani ai ote an in biak thei abe sei thu asoya India in rala chet na adaulet na le aram veng him tura India in chet alak na te chu Germany in Asia thiam puya alo thlo pawangin lom thu asoibok US President Donald Trump an iPhone siam tu company Apple chu US a shal chwa tur iPhone chu US leilunga ngei siam tura adu thu asoi US President Donald Trump chuan nizana a official social media account kaltlanga thu chwa siamin khovela smartphone siam chuak tulian ber Apple company nan siam chwa zinga an shal nember iPhone an siam zinga US a shal chwa tur big chu US leilunga ngei siam tura adu thu asoya Apple hian India emo ramdang khoya emo po iPhone hi an siama US an shal chuak don ani chuan US alak lumana chia za somni panga lak atul don ti asoi Tunaya US le China in karbo ruak chalawangin Apple chuan an iPhone siam chuan chu China atanga India ason an tumthu an lo soito a hemi chungchanga hian US President hian Apple CEO Tim Cook abiak to thule India in son lo tura thuron apek thu alo soito a tundin huna Apple hian khovel puma an iPhone shal chwa turte chu China Vietnam le India a smartphone siam na hun puya te an siam tir meka tun aya sen so hiam zo ka India atanga iPhone tamzok siam chwa an tumek la ya US President thuron nga US lama iPhone hi an siam chuak ani chuan Apple company hian buaina na satak ato pharin ani Russia le Ukraine in tun thani som paruka Turkey anin biak na angin ni zan khan mitang zathum somkwa an in thleng Russia Defense Ministry chuan ni zan khan thu chwa siamin Russia le Ukraine te chuan sipai an shen zani somsari le civil mi za somni veve anin thleng ti asoya Report chen khata tarlan ani danin Ukraine le Belarus Inrinni a sherni hi fa mitang te hi anin hlan chonga voin le nak tu ka mitang tamjok anin thleng le don ni asoyani meni som paruka Istanbul khopuya Russia le Ukraine palai te in biak na khan mitang sangkhat veve in thleng turin an inrema nizana mitang in thleng chungchanga hian US President Donald Trump chuan tluang taka mitang in thleng ani chu lom omati thule ra thatak achwa abe chei thu asoyani Bangladesh Telecommunication Minister Faiz Ahmed Tayyip an Bangladesh Chief Advisor Mohammed Yunus chu Chief Minister ni na atangin abang don lauti asoi tunai khan Bangladesh Chief Advisor Mohammed Yunus hi bang tur anga thu thedarani a hemi chungchanga hian Bangladesh Telecommunications and Information Technology Minister Chuan Nizan Khan a official social media account kaltlangin Bangladesh Chief Advisor chu abang don lauti asoya mumal zo ka Bangladesh a thune ina in hlan chon ani theinan le felfai zo ka ro rel ani theinan Mohammed Yunus chu abang don lauti asoi Bangladesh twal chung boruak thalo in mun meka in thania tin Bangladesh political party ten thom an nei lian chole a Chief Advisor Mohammed Yunus chu nakum jun kha in than ani tur thu lo puang to ma se eptu party lian Bangladesh National Party chuan in than ni tur tukfel thwai turin an kara report chen khata tarlan ani danin Bangladesh Army Chief General Waqar Uz Zaman po in kumin December emo a aya ma emo a in than nei nge adu thu alo soito a anram chu ruat chop nilaw mi puite thantlin nge in shwai se adu ni in asoi Home Minister Phuket Sabdangan Sairang le Konpui inkar Kongpui National Highway number 6 din huna enfia Kongpui chezwal lai chakzo ka siam dan tur le lir theikal dan turwa manna asiam pui ngal Union Home Minister Pu Amit Shah an Assam Rifles ram chwasan tura Mizoram Sarkar in building hlui then khatman chengnoi zanga somni pathum le sangli apek tur chupek sak a in huam thu Chief Minister Pulal du ama ashil Niti Aayog governing body chuwa in New Delhi Prime Minister Narendra Modi hovin an thukhom
External Affairs Minister Dr. S. Chanchin karan India enroll rala chet na apom zam to don lava nuclear mga vauzam theipo anilo ti asoi khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ani